whakalawhala hea tu Niuean hanei e tau wala tātutup ke lātai mai awhiawhi aho ua nei. Mō lea e taha siau moe limungfule tangata ne kua whamōli ai kua mamase ha koe mafueke ne tō ai ki klasiosi whahitap ka mole. Moe mō lea e limungfulu alo tōru ne ngalo. Koe ahi ni awhi ne kua whailoa he takitaka New Zealand ke he tau tangata osi ke tutu whakanononono ke ue minisi ke manatalo tōru ne kua mamase ha koe mafueke he aho ua he whahitap ka mole. Koe whakahoruanga nei tau spihia fōki ke he tau ofisa komisina toko lunga osi ha New Zealand ke he tau muti whafu i New Zealand pihia mō Niue. Si pihia fōki e whahi whakuloa ha Niue kua tamase leo taongo moe TV ke he ua e milisi i neawhi. Tahe whakahoruanga he komisina toko lunga New Zealand kua hawhangi ai e taha pepa ke tohi ai e tau manatu whakalofa he tau tangata Niue ke lātai molo tōru i klasiosi. Koe manako fōki he komisina toko lunga New Zealand ke whakamanatu ai ke he tau tangata. Ne manako ke whamori e taha pepa ke he tau manatu whakalofa ki alo tōru i klasiosi hawhangi pepa nei ke he ue whahi tapu tō tātu ai ki klasiosi. Koe taha whakaholoanga he whahinga hua fusia ke he motu ke whakamailanga i tau ika maala he tahi kua maua whalata hokotaki mai he whahi fusia ke he motu. Pehe e takitaki he whahi fusia ko Brendan Pasisi koe tau whakamawanga he tau kumikumianga nei ke mai ki ai he whahinga hua. Moe tau mtaka ke kehe ke kisie whanoanga he ika koe paala. Moe maua whalata o kiskisianga koe nidi mai na kai e tau ika nei ki Niue ka o kehe whalu tau walatahi fōki. Pehea ia kisia ke he mga aho nei, koe tau koloa ne kua whakamailanga ke tau ika nei, maua i alo tūru, he tau mga aho ka whanau kehe mai e koloa nei mahi ika, koe mga aho ia ka kisia mai whakamaua i he whahinga hua, mai ki kisia koe halawhe ka whanau ika nei. Whala tau koloa kua whakamailanga ke tau ika nei kua maua i ke he atu motu Vanuatu, moe tātau tu fōki ki Australia, kai behea Brendan, amna kalotolu ke he ua e koloa whakamailanga nei, koe maua ke he tau mga hoa whē. Pehe whakaia koe ta mahina ne lahi e numela paala ke he tau kumkumianga wa mali, ka matai ke he mahina ha me. Amna ke maua i whalua tau matutakianga ke walatala nei, ke he tau ahui mua. Koe mga hoa nei lahi e whakahoho he whahi pui ke he tau tangata o mai, ke he motu ke whai stamp e tau pepa whenonga ewa. He tau tangata tō o kehe mai motu. Mua atu ha koe tau le kua ne whamoa ai he whalu tangata ke he male wakalele o kalana. Ka nā kai tau lia he kautaha wakalele i anisila. Whakailoa fōke he kautaha wakalele Pelini's Travel, kua mai ke he tau tangata ke ua atu ai ke halotola ofisa i o kalana, ke stamp e tau pepa whenonga ewa, mui totongi ka mata mai he 5 tāla. Ka manau ke mua whalu whakalaulahianga ke tau whakaroanga wakalele nei, si matutaki atu ke he kautaha wakalele Pelini's Travel. Kua manaki tuai a Niue ke whakawhelewei ai mo lea e tahe seo tangata ke lata mai whono ke he hiki ki anga matangi. Whakamatapatu ai ke whahinga hua taktakai motu moe SPREP. Pehe takitaki whahinga hua kua whakatoka ai e whonoanga nei ko Sauni tonga tole. Ko e taha ni a whono leha nei ne kua manaki po ke whawhakahoku ai he ue tautau. Ko Niue tāne tūmua ke he tō puhala, ke tō whangahua ne kua matutaki atu ke hiki ki anga matangi. Tūngi tō whakaroanga ke lātai me tō sola he tō kaina, pia me tō stow cash. Pia whoki me amamnaki anga whutu whona mga au nei ke lātai me tō tūra vai ke tō kaina, ne whakatupe he tō mtakau pe nei. So ke tā mene ne manako e whakatu whona ke tā mai e whono nei ki nei, mo e whakakiskisi atu whauru a ngahua, he whainga hua takatai motu me hiki anga matangi, po ke met, ni ko whitai whakawhikau ki ai ke mahau nei ke lata me tonga hua tuka ni whakatutala he tō tukitaki. I atu Pacific, ha koe whauru a kautu, a whisi lei fuki alo tōru ke tutala, ka naka i la whaimena alo tōru kwa tausi. Ke lata mo e tō matanga hua pe nei ke halo tōru a tō mutu. Pehe whakaia koe tau whakaroanga Niue lahi ngā hua kua whakamōri ki ai. Ko mena ia fuki ne mitai ke whananga nei, hako mai ke alo tōru ne whamamani ke fuki lamata i tupi. Hoko mai fuki alo tōru ke whananga nei, so ke taha mene ha mo tōru e komisi e mga nei ne whakatakataka e tō mata kupu ke whananga, ke mua fuki wharu a mga ke whakatutala mo lo tōru.
whakatea tu pēnei tunga e amumna kianga he mauturu hane vai kumkumia tu ke he late e mutu tura vai hai fuki whakamulianga ke toka moale ke tau ne he oseit ke fuaki tupilo matai si hai fuki aia ke whananga he whananga nei me munaki ke whakamapopo e domna nei nuka whita he whatatoke mutu ke lata mutu ula matai ke lata e mutu tura vai ke toka ina takita si pia fuki ni ke wholua ta kaula lehi ni wa munaki o mai tungi EU ko e Global Environment Facility ai e alo toro to tangata ka whalataha me ke whananga nei ta ki lehi ke watu ke whakatutala mo lo toro ke moa whoro mamanga ke to mena ko munaka niue ke tutala ki ai nā kai ni ko matore whahe ngahua kai pia fuki whoro a tangata ni ko manako ke watu ke tutala ke lo toro a ko manako le ki fuki lo toro ki ngahua me to mtakau i whafutunga tu NGOs ai e ono nanga pia ke muna ke motor ke whakahoho ka tu NGOs i nei ke o ke tutari ke lo tolu e taha puhala e ke mua mai wholo a la matei ke la matei e ke fuki a lo tolu e tonga hua. Koe whanuanga nei ke hiki anga matangi mai takataka i motu amna ke hiki kamata e tau kisikisianga ke he tau palane whahi tapu ka hau tō whakahoko e whanu ke aho hongwhamawha ia masi. Koe whahi tapu nei kua mana kia ke whakamana tua e whangu fungu tau he mdakau Pacific Island Forum he whakatu mai he tau tahe awhi hiu sau whitung whumataha mai amamana ke lo tōru ke whai whakakuanga ke tau puhala ngahua tau ngahua ke he tau kwa mali mga nei mai tau i mua. Koe lirif pali mia hani we ko toke tā langi ni tuk whenonga e he whahi tapu kwa mali ha koe uena mai he mdakau Pacific Islands Forum ke he taha he wha e pulotu mai he tau atu motu ke mai ke whai whakakisianga ke tau whamatalanga he takita ke he motu ko whanuatu. Koe taha nei he tau whakatutalanga ke mai ki he tau takita ki he tau motu he atu Pasifika ke tau lihuhu. Whala moe whakamama whalu a tau manatu ke he tau ngahua he tau motu I lalo hefo he Pacific Island Forum Secretariat. Pehe lilifu pale mia ko toke tā langi tōla he matalahi hakua kisia he whalu tangata fōke e mahuinga moe maeke e whalu motu giki ke whai manatu moe pulotu fōke tau manatu whakakise ke he tau pulanga moe tau ngahua. Amana ke whakaholoanga nei ke whakakise ke he aonga pulotu he atu Pasifika tonga I palia sikamata ke he aho tōru ke he aho wha ia masi. Tō whakalaula he walatala nei ke tau aho I mua. Kua lahe whea he tau matakau Girls Brigade he motu hauka moa mai e tau se sino fo ke lata mo I tau tuta ke matakau. Koe hawha yum ka mole ni tau se e tā whakaroanga ke whakatata mai tuia e tau se fo nei mai whakatutala I fuaki me tā he tuku misi ni kua langatai atu ke he hikianga fo nei. Koe kakano ni ne mana koe ke hiki hakoi tau mamuhi e tau whanau kua ko manako fuki ni alo tuka hake ke tuita tau se anga fo mo mahikihiki mo furufual mo manako fuki ni ke taha e tau se anga sino mai longa lahi mai he tau ka mai ko mana tore fufuta po e whae fufuta e tau whanau ko e fufuta ni mo tau se anga sino ka koe mga honi ko manako ke taha ni e tau se anga sino ke lata mo tau whanau ka matahaki kiki ke hoku ke alo tulu ni na lahi asi whakamolia ke tausipihia ke hiki te taususiangasi. Talahaua e Maria, tali mai he kamatanga he Girls Brigade, ko mahani ni ke tui e tause lanu moana moe sea si whakatu mau pihia ni ke mga honei. Kai haha ye fuki e tau whakatokanga ni ko tause ke tamaiaki e tause ni. Koe tause he tau whanau, haha ye langamatayanga he matufini ko lisi po mahali. Ni tau mai mahana matutaki mai taha kampani ke he motu ko Fiji moi tato e tau manako motoki petene si tau se use mai tuitui mai he motu ia ko fisi ka ko motu le tau mamatua ofisa haya ye langmatayanga ki tuituyanga he taha pulotu tuitui he motu ko ia ko matu fini ko review ko ia ne talanga e tau ofisa kai tamai he motu ko fisi tau se sanga sino tau whanau. Koe fuafua ki hongwhamawale tau anei tō hiki ai e tau se him Dakau Girls Brigade he motu. Ka koe whakamoli tuai e tau manako ke whakafou, mai kua katoa ai e Value Company,
fua ke toko taseu fang fule whānau whiwhene ne kua matutaki ki ai, pa inga sia e tau mtakau me kumitope ke moa e tau seanga sino nei. E katoa he tau tupe ni kua fua e motulu ki ai, ko e lima ngu fume tā la he tama ke lata me tau seanga katoa, ka mata mai he kulou, patu sisi mo e patulungu. Singa sia ni e matakau mai hana tau puhala ke moa ke tau tupe mai hahaya i fuki e whalu e tau matakau ko ngā hua whalataha mai tau eklesia, na kai noa fuki alau tulu mai tau lang matayang. Kai ingani e matakau mai tau se mai e poate tau tupe ke moa ke tau se seanga sino ke lata mai matakau, pia fuki mai ahonei. Koe tau se fuki ke lata mai tau ofesa, koe tau patu sisi lan moana mai tau pelewe, kai nā kai la katoa toa osi. Ia kai koe ono-onoanga ke whakatoa ke he ahuliuangi he Girls Brigade ke he mahina ha uni. Mana koe mtakau Girls Brigade he motu ke whakau atu ke he tau malolo he tau mtakau me tau tangata ke langatai atu ke he lakaanga fōu nei. Kua whakatoa me nei hata tūla tau whala tau tutupu ke lata i mea whiawhiua nei amna ki ke liriu matutaki he nei ke ha whiawhi atu loto. Ke anonofua manine pō ato liriu atuturu ke Wheleveia.